Udadewethu omncane la ubhalile uthi Malwandle, biza ama-life graduate, wabize asondele eduzane, asondele asheshe ngoba nayi ixaka abazali, nali isiko lisidida, lisiqeda nya, lisingqubanisa ngamakhanda, kodwa kusala ekugcineni kosuku lichaphazela mina ngingenaphi, cause mina I just want to live my life. Angikho ready nje at all. Hello, sanibona nidumelang, igama uZandi, isibongo umfeka uMalwandle lo, Lwandle kalola lwezibhekane zonihambela lekude phezulu. Do join. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Isiyaqala ukucula. Oko siloke sithi yo, siloke sithi yo. Uma ungangazi igama uZandi, isibongo umfeka uMalwandle lo, Lwandle kalola zikojana zona zonke ezihambela le kude phezulu. Ngithi indaba zala ikhazi yakhulisa zakha ziyasiqoqa ziyasifundisa ngempela zisibonisa okuhle nokubi, kanti ngelinye ilanga ke siyayihlekela nje makufanelekile ngoba phela sabantu. Mawufuna ukungibhala indaba yakho ngilandele Facebook, TikTok, Instagram, everywhere ngiyatholakala. Bose uyangi-DM lapha indaba yakho. Uma ngabe ubona ukuthi ithatha kude ke leyo, bovela ungi-voice note nje, senda nje wena i-voice note yakho ku-071 941 9417. Senda indaba yakho 071 941 9417. Life graduate, sondela. Uthi udala ongibhalelayo Malwandle, angikaze ngibe confused like this in my entire life, futhi akuconfusekanga mina kuphela, confuseke nabazali ke this time, and ekhathi nasayikholela zonke lezi zinto zamasiko nani into nje singayijwayelanga. Imemulo yona ubaba wasenzela ngoba phela umemulo sowuhamba nefashion inyana noku-afforda. Sizelo siyithwi kuyinje ekhaya. Udadewethu omdala bekade sebenza as a biomedical scientist in one of the well-known labs in South Africa. Mina ngiyafunda e-University of Cape Town, ngisaqedela iziqu zami, angazisho ngokuthi iziqu zani udali, kodwa ke use-Western Cape, and uma ngabe echaza uthi ikhaya labo lise-KZN, somewhere in KZN. Okay, uthi udali ekhaya njengoba sazalelwa sawu-2 kuphela, sobabili sabasemshadweni. Uma nobaba nje bahlangana bebancane besafunda isikole, bathandana kwaze kwawukuthi-ke bathola amandla okushada. Mabeshada bazitholela nje thina sobabili. Emveni kwaloko uma abangesabathola abanye abantwana, mekachaza uyasho ukuthi wayefisa ukuthola umfana kodwa akuzange kwenzeke. So uthi Malwandle, inkinga yami ila, usisi wami 6 weeks ago, usisi wami uye wehlakalelwa yingozi yemoto. Kwenzeke kanje, uthi Malwandle usisi soloko nje ezifundele e-university, wayomuntu oziphethe kahle nje isidala sakhe. Mayiphethe kahle, uyiphathe kahle ke kwaze wafikelela esigabeni sokuthi kube ubaba mmulise. Mekamulisa ubaba, ngathi mina mengabe sengiyi-university wasemulisa nami, ngoba vele bekade sengizoba no-21, wasemulisa nami. So kwayinto enhle nje eyisiphihli enjani. Ngalo lona lolo langa sasingamazi nokuthi uqomile ngendlela ayiziphethe kahle. Ngama emulisa ubaba wayeyi-virgin, usisi wami wayehamba umhlanga, nami benguhamba umhlanga, kodwa phela Malwandle angisawuhamba umhlanga. Yazi ukuthi kunjani la emhlabeni, angisawuhamba umhlanga. Soloko ngaye-university nje, hayi ngaphuma kuwe ngoba sengiyayijolela, kodwa-ke phela nami ngisayiphethe kahle in some way, because nge-boyfriend eyodwa esikoleni la ngifunda khona le emanyuvesi aphezulu. Uthi Malwandle 6 weeks ago sehlakalelwe umshophi okhaya obuhlungu ngale ndlela yokuthi after, okay ngiqale kahle, uthi ngosuku owayemula ngalo udadewabo there was a surprise eyenzeka eyamangaza abantu bonke ababengayazi, ngoba wathi nje besagiya usisi wakhe sigcawini egiye ehambe echoma abantu. Utheme ngabe sefikelela kubhuti thizeni ababengamazi bonke ababeqala ukumbona, kanti loyo bhuti loyo ubhuti ka-boyfriend kasisi wakhe ababengamazi. Lo bhuti nje instead ukuthi amchome usisi wakhe, hawu kuthiwa vele nje wagiya. Uthe mebesaba ukuthi uyagiya, lo bhuti wavele
wasithakazela abantu basekhaya, wasithakazela uthi wathakazela ngale ndlela ukuthi kwaze kwathula coka. Umuntu wakhona uyigago, ngazi ukuthi unobupoetic inyana, engathi nje wayecelwe ngokwazi ukuthi lento le asimazi noma wayeqashiwe noma wayethunyiwe noma uvele izinto zakhe lezi, kodwa indlela enza ngayo wenza ngale ndlela ukuthi iy'ntombi zaze zathula, amalwandle zathula cwaka. Kwalalelwa lo bhuti ehaya, esho izinkondlo, encoma ubuhle bukasisi, encoma ukuziphatha kahle kasisi, esho nokusho ukuthi bamfuna ayonyathela emagcekeni akozibanibani, esho isibongo salo bhuti. Uthe esuka lo bhuti wavele wamshiya kanjalo usisi Emile, wahamba wayoguqa phambi kwababa, wafike wacela isihlobo esihle. Uthi hey Malandle, kwashaqeka wonke umuntu kwalilizela lililili usisi, asimazi nanokumazi ukuthi lo muntu seyajola. Ngalezo zikhathi usisi una-24 mekwenzeka yonke lento. Uthi nje ubaba wamulisa late inyana yena, mina umuntu amulisa fast, it's me, because vele ngangisengizoya e-university. So mina wangimulisa ngina-20, ngangako mangiye-university bengina-20, bengizobe ubulando 20 ngoba isikole ngasheshe ngasiqeda ngimncane ngino-18, uthi ekhaya sihlakaniphile-ke nje sidaloke. Uthi hey i-surprise le ndaba, uthi hayi-ke thule yonke into manje ukuthi ngicikule impendulo kubaba. Uthi hayi ubaba vele amcela endlini-ke lo bhuti-ke amcela endlini. Athi bekamcela endlini lo bhuti lo baba bese kuvumbuka-ke abanye abahlele emotweni ababengazange babone obaba kabakhulile, okusho ukuthi babehamba naye nalo bhuti lo okwakufanele azoshaya into zakhona zobupoetic nyana yabo, athi ukubambe attention abantu bamuzi ukuthi uze ngani. Uthi hayi bebemcela endlini yabe seyasho ukuthi hayi akahambi yedwa, uhamba nabantu abadala. Bafika abantu abadala bayichaza indaba endlini ukuthi hayi sithunyiwe kuzocela isihlobo esihle kanje. Uthi-ke ubaba akayithandanga-ke loyo nto leyo, loyo surprise. Wabizwa kudadewethu, wabuza ukuthi uyabazi nabantu, uthi hayi wavuma ukuthi uyabazi. Wasithi ubaba kulungile-ke ingane ithi yanazi, kodwa ngicela ukuthi ningaphazamisi iy'nhlelo zami ezanamhlanje, izinhlelo ezami nomntanami ne-pride yami nokubonga kwami ukuziphatha kahle kuyena. Okay fine, umcimbi-ke waqhubeka as usual. Uqhubeke kumcimbi, mawuqhubeka umcimbi-ke kuthiwa-ke emveni kokuthi-ke sekulate-ke, kusho ukuthi ngesikhathi bekhuluma ey'nkulumeni ngaphakathi endlini bavumelana ngosuku olunye abakufanele babuye ngalo bazolobola usisi. Cabanga, this is a 24-year-old virgin eqeda ukufundisa seyincane, biomedical sciences, in an early stages of her career. So yonke into imhambela kahle manje, usezolotsholwa and usezihambela ngemoto yakhe lo muntu. Mengabesho udadewabo ukuthi ubisahlala ekhaya at that time, ngoba phela ngisho vele besemncane yabo, and ekhaya vele yena usehambile uye-tertiary. Ekhaya bekungeke kusale umuntu uma ephuma eyosebenza. Uthi at that time bekana only 2 years eqalile ukusebenza, ngoba uthi usisi wakhe yena waphothula ena-22. Mesho-ke ngithi uchazile ukuthi bashayekile la ekhanda. So kusho ukuthi lezo zingane nje eziqeda ko-17 eziqeda zizincane zino-15, 16, 7 yazibona lezi ezijombiswa amaklasi. Uthi ya kube njalo kube kuhle kudele kunje, yathi kubekwe i-date entsha-ke ukuthi bazobuya labantu bazolobola ngalolo suku lolo, i-date lele kuvunyelwe ngayo ifamily. I-fast forward-ke i-date-ke ibe 2 months later, 2-3 months later. Okay fine, hhayi-ke kulungiswe-ke manje kulungiselwe ukuthi kuzolotsholwa-ke, kubhalwe izinto zakhona ngoba i-plan yamkhwenyane washo umkhwenyane ukuthi ucela ukuthi afike ngalo suku azolobola ngalo. Afika lobola, ashaya izinkomo ezifunwayo, embese eqede. Makaqeda ukumbesa ucela ukwenza nje engagement inyana encane yomndeni ebusuku, yabo. Amfake iringi, ashiye nje semfake iringi, bamgqokisa nesikoti-ke, yabona lezi zinto ezenziwayo-ke zesintu-ke. Uthi ekhaya eMalandle asikho kuningi ey'ntweni zesintu, kodwa okujwayelekile nokwenziwayo abantu okusikompilo siyakulandela, njengako nje ukuthi ubaba wasimulisa. Hhayi ngoba wayewumuntu wamasiko kangako, kodwa wakwenza ngoba kuyinto eyayisenhliziyweni kuyena, futhi ezoyikhona ukuyenza ngoba unayo imali, hhayi ngoba ewumuntu wesiko. Uthi hayi sihambe-ke isikhathi-ke eMalandle-ke, lifike usuku lokuthi-ke kuzokwenziwa lelo khunjana lento lotshola kukasisi-ke nalo kumbeswa nani yonke, njengoba umkhwenyane ecelile. Ukuthi hhayi-ke makuzofika usuku lolo, u-Thursday wakhona, usisi uthungisile, and uthungisile izinto ezizohlukana kawu-3. Eyokuqala ile azoyigqoka uma begqonyiwe, bese kuthiwa-ke akuvulwe-ke kubonakale yokuqala ileyo. Eyesibili ile yokuthi emini mase kumbeswa bamgqokise yona. Eyesithathu yile eyayizomesha nekamkhwenyane ukuthi mase befakana iringi-ke, that small engagement party ya later on. Uthi kwenzeke ukuthi one of the garments
ivele imoshwe, angazi ukuthi iyathelwa igazi kanjani makuhlatshwa kanjani, kodwa uthi kwenze kanje something kanjalo iyangcola to a point ukuthi kwaphoqa ukuthi uzofanele either ayihambise dry clean iyocleanwa noma ahamba ayothola enye. Uthi kanti ngenhlanhla ngesikhathi lo muntu okade emthungela lezi zinto lezi ikhona amanye ama-garments ayewabonile advertise-iwe engenabanikazi. Yabona abantu abathungayo mangabe umuntu ezazi ukuthi is good, kuba nama-garments ayi-2 or 3 abekiwe. Uthi wayibuka wayithanda nawe wasethathi no, instead uthi ayowasha le engcoliswe igazi, ucela ukubuyela emntwini othungayo afike athenge leya garment and then mawukuthi ayimlingani kahle ayi-alterishe. Leyo decision uthi uyenza usho ukuthi kwakuhlinzwa ku-Thursday, angazi ukuthi iy'ngubo zahlangana kanjani negazi, kodwa wayiyeka kanjalo leyo ilokhu yegazi. So kwasho ukuthi Friday morning kufanele abuyele kulo muntu-ke omthungelayo, uthi ahambe nangempela avuke ekuseni abachazela abazali, I have to go and fix this. Uthi uma athi hlala wena kusafanele uphume uhambe manje, uthathe ubaba hayo kahle bazi bani ingane ifuna ukuyolungisa into yayo. At the end of the day into ekanje akakwazi ukuyithumela, uzoyithumela kabani into ekanje? Kufanele afike afithe laphaya mangabe imlingana le garment ayibonile ukuthi angasebenzisa yona, kube ukuthi iya-alterisha and everything, abuye happy. Sifuna abe happy umntwana ukuthi hayi nangempela-ke bamdedela ahambe. Bebemdedela ahambe, uhamba yedwa. Uthi ahambe kuthiwe hamba wedwa khona uzoshesha ubuye. Laba bayokwenza ezinye izinto, abayothenga amagrosa, abayolanda amakhekhe, abayothini, abahambe bodwa ngemoto ezi-different because apparently izimoto vele zikhona ziningi ekhaya. Ahambe kudadewabo ngemoto yakhe yedwa. Uthi hayi ahambe-ke mekahambe ekuseni abo-8 ekuseni, ahamba etawuni, afike ahlale, afike asho achaze ukuthi ngebhadi uthi methu uyafika lapha kuthungiswa khona, wafike wathola ukuthi leyo garment isithengisiwe, ayisekho enye. Unfortunately, they had to make another plan. Athi because lo bhuti wayemthungela is somebody who's very efficient and very fast. Wathi in 3 hours I can finish your dress. Tell me usafuna into efana nale kade uyibonile or ufuna into efana nale engcoliswe igazi. Uthi hayi-ke badiscusse leyo nto nangempela-ke. Uthi hawu from there bahambe baye ezitolo zezindwangu bothenga indwangu, ezinye zikhona lana, ezinye izinto zokuhlobisa lo bhuti unazo. Uthi hawu 1 2 1 2 amsika vele ama-measurements nawo ukuthi baqala bamthungela ingubo, ayithunga ingubo. Uthi kuyabuza ukuthi hayi bo, kanti umakoti wethu upho hamba washonela seke ushawo 1 or 2 emini izikhathi umuntu akabuyi. Uthi hayi sihambe isikhathi bagcine bemfonela akafoni, bakuthi hayi bo ntomba usabuya ibuya phela. Ngithi achaza ukwenzakaleni. Athi kuqala phansi ingubo entsha. Athi hayi khuleka ma uyasheshisa lo bhuti, and uthe because bengiyi-client lakhe nje uzomnika i-discount nakule ayenzayo, so it's fine, ngi-sorted. Ngoba if ngaqala phansi ithi ngey'tolo ngiyoyithenga le ngubo ngeke ngiyithole into engiyifunayo nengizoyithanda. Uthi hayi nangempela benze kanjalo, enza ubhuti abesenzela nomkhwenyana ishethi-ke elimeshayo ngoba phela lila selimoshekile, ngithi sebethuze something else, baqedeke. Uthi izikhathi zama-traffic ntambama bo-4 5:30 yabona lapho ntambama abantu mase bebuya emsebenzini, usisi usebuya kumthungi, izinto zakhe ziphelele zi-right nezikamkhwenyana, everything neshethi leli elimesha ingubo, ubuya nalo sebuyele ekhaya. Uthi nje kwavele kwenzeka ibhadi sizandile engingalazi. Usisi kwenzeka i-car accident, and usisi wayekuloyo car accident imoto eziwu-3 kuloyo car accident ethe yokuqala yangena ngaphansi kwe-truck, elandela leyo yabona lento ekuthiwa yi-secondary accident. Kusho ukuthi usisi waba kuleyo nkinga ukuthi imoto yokuqala eyayiphambi kwakhe yangena phambi kwe-truck, yena waphazamiseka ukuthi khona makwenzeka into phambi kwakho ngeke ungaphazamiseki. So kusho kwayiloso simo ukuthi kwagcina sekungene nenye imoto, nenye emlandela ngemuva nayo yangena kuyena, kanti khona nenye esesayidini naye kuzokwenza ukuthi ingene on the side. Uthi nje esquashekile at the center like this. He was literally squashed imoto yakhe at the center and washona, kuthiwa washonela on the spot. Washona usisi wabantu, umntana abantu, ngosuku lakhe okufanele ngabe i-weekend okufanele ngabe imizomjabulisa, washona kwamuncu. Uthi kwamuncu sisizandile ngakusasa ngoba kwasekuhlatshiwe, kuphekiwe, kwenziwa yabona nje izinto esasezihlathiwe, excuse me, ukuthi zavele zaphekwa babanikeza abantu wadla. Ngabona lezi zimbuzi ezihlatshwa earlier nezi zikaphe ezihlatshwa earlier, uthi kwavele kwakhishwa nje kwanikeza abantu wadla. The following weekend kwase kuba umngcwabo wakhe-ke. Uthi njengoba siqeda u6 weeks usisi ashona, bese kwenziwa-ke lento ebizwa ngenhlambuluko.
Angiyazi inhlambuluko ukuthi yini, abaziyo ngicela basichazele. Uthi-ke ekhaya kubo bekwenziwa lento ebizwa ngenhlambuluko, noma it's the same as lento abanye abantu kwezinye izindawo abayibiza ngamapiki, kodwa uthi it's 6 weeks later. Amapiki mina ngikwazi enziwa a week or 2 weeks later, kodwa uthi bekwenziwa inhlambuluko. Uma kwenziwa inhlambuluko-ke 6 weeks later udadewabo eshonile, kuthiwa nje umkhwenyana wavele wenza isimanga. Wavele wafika umkhwenyana 3 a.m. in the morning, wakhuleka umkhwenyana, baba mnumzane kwathini, uzolobola still. Lo muntu osekashonile uzolobola. Ulotshelwa kanjani umuntu oseshonile? Kuthiwa nje umkhwenyana uyaqhubeka uzolobola, and on top of that uze nengqovu yeblamani into engaka ekuthiwa iyona ezohlatshwa ngalo lo suku lenhlambuluko, ucela nje ukuthi abantu babuse badle everything. And uthi ezazihamba ngamasondo izinkomo ayeziqhuba on that particular day zaziwu-6 eziphilayo. Uthi Malwandle, mina ngikhulumi ngezinkonyana, ngikhuluma ngezinto mina into othi uma uyibuka ubona ukuthi le ikhethwe kungajahiwe kwakhokhwa imali yangempela. Izinkomo into othi uma uyibuka ubona ukuthi le ilanda ko-35,000 i-1. Ithole lakhona elaliyithokazi wawulibona nje nalokuthi li-fresh, amsholi lapha mhlambe ko-15,000-18,000. Uthi hey, kwangqutshuzwana ngamakhanda, kwashayisana ngamakhanda. Hayibo, umkhwenyana usenzani, sivusela amanxeba, umkhwenyana wenze njani, umuntu wakwalotsholwa yini eseshonile. Hayi, kuthiwa-ke iy'nkomo ziboshelwe la ziboshelwa khona-ke, kuqhutshekwe-ke izingxoxo-ke, athi umkhwenyana ucela nje ukungakhulumi kakhulu namhlanje, cela kuqhutshekwe ney'nhlelo zosuku, angaphazamisa iy'nhlelo zosuku, ucela ukuthi kukhulunywe the following day, kodwa lezi zinkomo uyazishiya. Kuthiwa washiya ngisho imali, ubaba wayenqaba-ke le mali, ethi angeke ngiyithathe le mali, angazi fanele ngiyithathele le mali ngoba umuntu ozomlobola wena washona. Hhayi-ke kuthiwa nangempela umkhwenyana ayishiyeke iy'nkomo-ke, imali bayinqabe-ke, bahambe babuye ngakusasa ekuseni. Mebebuye ngakusasa ekuseni, umkhwenyana usethi yena uzolanda umakoti wakhe. Umakoti wakhe jikijiki sekuyimi. Njani, ngingenaphi mina? Ewe, lo bhuti ngimkhonzile, ngiyamthanda, I was looking up to him and ngi-excited ukuthi uzoba ubhuti wami in love, kodwa manje usayifuna mina? Kuthiwa-ke ngokwesintu-ke makushiwa abazi izinto, ngokwesintu kuthiwa uma umuntu eshone ngosuku azolotsholwa ngalo, noma eshone ezolotsholwa, and if umkhwenyana loyo usafuna ukuqhubeka nokuthatha umuntu walapho or intombazane yalapho, unalo ilungelo lokuthi aqhubeke alobole, athathe noma iyiphi intombazane azozikhethela yona. And unfortunately in this case bayi-2 kuphela, uyena lo mncane osafunda isikole, osafuna ukuziphilela impilo yakhe, umkhwenyana ufuna yena. Uthi Malwandle, asidekile kanje ekhaya, abayi-understand lento enzakalayo, abasibona abantu abazikhonzile nabazaziyo izinto zesintu, and kubizwa abantu abadala kwabuzwa kwa-consulta nasebantwini abasi-understandayo izulu, kwathiwa nje hhayi, umkhwenyana vele he has every right ukuthi uma ngabe umakoti lo ayezomlobola ashone before usuku selibekiwe lokuthi azolotsholwa, unayo i-right ukuthi aqhubeke alobole, nibize noma yini eniyifunayo, athathe amthandayo la ekhaya. Uthi angisazi. Uthi hhayi angisazi, ngibhekene nento mina, nginesoka lami mina e-university and I am not even prepared to be uMessi Sibanibani so early, so ngisasemncane kabi mina, ngifuna ukuphila impilo yami. Ma-life graduate, hhayi ake niyihlahlule. Injalo vele kuba njalo, noma lo bhuti vele wayesazibonela nje i-fresh, kwenzakalani? Aniyihlahlule, silandeleni-ke, silandelane-ke endabeni elandelayo. Kule for now ngizozwa ngani ukuthi enze njani usisi, ayinqabe lento noma ayivume, abazali bona benze njani, ngoba kuthiwa abadidekile, they don't even know what to say in this situation because they don't even understand, they are not familiar with izinto zesintu. Let me love you and leave you on the story and see you on the next one.